Ćao svima, sa vama Angry Warrior, ovo je moja treća epizoda i danas ću vam pričati o sirenama. Sirene su legendarna stvorenja koja svojom pesmom zavode mornare i navode ih u propast i smrt. Njihovoj pesmi niko nije odoleo. Sirene su vodena stvorenja koja imaju sasvim privlačan izgled. Sirene ne moraju uvek biti zle, mogu biti i dobre. Tada pomažu ljudima, naročito mornarima. Kada se sa druge strane skrene pogled sa bajki i mitova na nauku i nešto opipljivo, mora se reći da postoje mnoga zapisana viđenja ovih misterioznih bića. Za vreme Drugog svetskog rata, 1943. japanska vojska objavljuje susret sa čudnim bićima na ostrvu Kei u Maleziji. Bića imaju riblji rep, a ljudski trup, sa ljudskim udovima i ustima kao šaran. Posljednji zapis o postojanju sirena je video zapis Animal Planeta za vreme očuvanja podvodnog sveta u okolini Grenlanda. Vi prosudite da li postoje sirene i ako ima mnogo lažnih videa o njima. To je to što se tiče ovog klipa. Ostavite like, share i subscribe i nadam se da vam se svidio ovaj video snimak. Kako želite da nastavim, naravno opet ostavite like, share i subscribe. Vidimo se!